Atom kimin Myanmar kup Myanmar aku pathum vena dingin February ni khat sang ni le som ni le khatin aom non hi Myanmar sepa iten thuni ina sang tak zangin gamsunga thuni ina bangkim toinonin sorpe kapat zelena swala om National League of Democracy NLD makka yong sun suchi party apat thuni ina nalak saku hi NLD party hi ile sang kha zakwa sumgya legya laya yong sun suchi in anapha kya ka hi Myanmar gam a sepa in thuna ina laksa ki jipin akhat vena ke Halloween igen sama bangin athum vena hitahi sangkhat zakwa somguk leni in akhat vena dingin sepa thuna ina noya Myanmar luta sangkhat zakwa somgya legatin ani vena dingin lu non hi kumsang ni le som ni le khatin athum vena dingin Myanmar mi pi te zelena laksa ke nom non hi tutung khu pango pi pe na om pen bal general minung lai na hi Bangzia ka Myanmar gam sepa ithune na nuaya lu no na hya January ni lisang khat zakwa somni le gatin British sapan zalena Myanmar in mua twahun in Myanmar pen Burma chinanom hin akhat ve na dingin kumsang khat zakwa somguk leni in sepa iten thune ina mi pia pala analak sakuhi kumsang khat zakwa somgya le gatin kiphinna 8888 movement kichi nastaka paipin an oma wai huna pan yong san juchi thekha kin homa aman NLD party kichi hong puthya hi kumsang khazuka som kwain kitel pi na oma wayunin NLD hi hoima ma a in pi a tampin hi na ngaw hi himali sa paitin hai election result pen pom the hi loading chin yongsan ju chi leng house racing ko hi tumlam gamte adyakin European Union le US in NLD le yongsan ju chi gumna piain India in leng gumna na pia hi ana se phoite jakin kumsang kha zakwa som kwale khatin yongsan ju chi Nobel Peace Prize back in an om hi kumsang ni le som na ngale sang ni le som ni sagi kalin Rohingya baina hong piang kya hei pen Myanmar se paite lama lakna piang sakhi hei baina Rohingya mi te na satakin thwakwa million khatwel Bangladesh India chi tia gal tayu hi Gambia International Court of Justice ICJ a World Crime Against Humanity chi in ngo a Myanmar he hi a case ye nawa Aung San Suu Kyi in asepa ite agubjakin sot peka Nobel Peace Prize pia ka ompian lakik sakin om hi kumsang nile gyatin Myanmar dan bu pi constitution mi pi panglawi sepa ite de danin bo kya kinoma yai dan buin in pia members agukle som kukleli omnalaka person som ni lenga pin sepa ading in kham kol hi ai te bana ministry poimo diak teng sepa ite kenga piain gamgi gamsung veng bitna chi te sepa ikuta ko hi bana gamdang mi kiten pi pe main president hi na len the loading chi leng dan pia ko itelinom hi ai pen suki president apang ding dana hidanin geninom hi kesi bangdan ompen NLD le Suzuki pom the lo hi kumsang ni le somin election nei hinona payunin kyuna dan bu thakju inom a yemale NLD in boycott hi sang le som ma in yongsun zuki kha kolinoma yayin tup a hi le sipa ithunei ten mi pi kota vai hom na penwa mo hi chi gamdang ten theileu chi ujak u hilel hi kumsang le somin by election nei nom oma wai hunin NLD in tamzo ina line government bol khya wa kumsang le som na nga tan itakin pato hi yaibang hunin sipa ite tason party khat USDP Union Solidarity and Development Party lengin khakin hanom hi kumsang le som na ngain election nei nom no na NLD involves zo na nga in government bol khe theding din muninom hi NLD bol zo na pen mi tampi ten zalena ke patna hidan nga isunin sepa ite thune nak daka kyam saka omdin nga isun hi himal sepa iten dan bu pi zanga u thunu na thune ina alak thina ding dan leng geltel sakte te hi kumsang ni som ni election nei hanom no na yai huna NLD ma walzo no na himale USDP le army ten NLD election na chin dan hoi lo zang a hi chi in ngo na bolin pomthe hi loading chiu hi NLD vai hom na le non hi le sepa iten thune ina besak sepa ite thune ina besak enom dinga Myanmar gama mi pi vai hom na tundinga omding chi lapjakin sepa iten thaguma vai hom na anala non hi
Yai nia ki panin hei vai hom na de ilo et sak na in kam sungwa buai na mun tom tama ki pana tu tanin mi tampi in si lo taw hi yai si na tuak te laka kwa ma hoi tuam nei lo in sipai ten thau vui thau tang to ki phin te tunga khuzak in zat hum hi yai ki phin na tu ni tanin sut zopinom to den laya tua gal swakta chileng ikhal ki pen ding